Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Harvey. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatta ko man itinagan a Harvey. Dispensarem no jakon inlanad ti address ko. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag, tabareng pakapidutan iti adal, dagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Harvey. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ayayatan ka unay, Vilma. Sabay ko matakas-takamat kanya. Ayayatan ka mat, Harvey. Agyamanak ta inayatnak, nga uray inaunaak ng musika. Saan alapad day ta? Napudno ti panagayat ko kun ka. Urayan niya pa iti ibagati sa bali. Saan to apulos nga agbaloy taritnak para kan ka. Oh, agyamanak, Harvey. Sikalaan tinakarignaak iti maikadwa nga ayat. Manipod pimusay day di asawak. Kat sapay la kuma, ta iti kabiitan a panawan, agkalay sa tamatan. Sana bale, agamat kwartak nga ramatan ta. Wen, honey. Saan ka madanagan? Nga masapula planwan tapay nga umuna day ta abanag. Nakasarita kunti anak ko, maipapan iti dayta. Kat imanugot matan. Kasta ka di. Nasayat ni Rod no kasta. Ayawan gayam, naikas kun itay aldaw day jay maudi abayad mo iti motor. Ha? Imay nga mintay kolektor iti opisina. Kasta ka di? Ay na, agyaman na klaunay, honey. Awan na yaman na, honey. Tinapatag. An nadam ti panagpataray mo. Tapno saan ka madisgrasya. Kan syempre, nangina ti imbayad ko iti day dya motor. Wen, honey. An nadakday dya motor. Kasmot lang iti pananganad ko iti relasyon ta. Okay, maturong tangaro din, honey. Masapa pa iti trabaho kinton bikat. O sige, Arad. Maturog tan. I love you. I love you too, honey. Good night. Oh, aday ta. Nakasangpot tan. Ala, umunigtan di ta balay. Iti kasta, makapangantan iti pangrabi. Tani, mabisina kon. Wan, honey, ay na mariknak matan ti bisin ko. Ay, Ala, honey. Sumango kan di talamisaan. Tasya akong timang idasar iti kananta. Ne, kunak man no nagluto kay ti kananta. Diya kon nasango itay. Isogim matang aklangan iti restaurant na nalabsak. Sa dino ka di tinapanam. Di mo damagan. Mabitla nga tamang idasara kon tapno makapangantan. Iti kasta, makainanakan tumutan inton madamdaman. Okay nga rod. Mangantan, honey. Oh, Harvey, gayam. Talaga big time ka ita na. Saan mat, gayam? Si Kamat. Brand new pa ita motor mo. Hoy, talaga mata. Wana, alangan mat. Amumatan, nalaos ti panagayat kanyak ni Vilma. Ang magalawad ka, gayam. Amangan mat no matakwatan na ti aramiden. Saan? Nalaing dayto gayam mo. Ti napatag, ipay na amin nakasapulak. Apay, awan ka diti panggap yung agkalaysa. Ibagbaga na nga rod kanyak ngagkalaysa kami iti mabiit. Hindi mo kayat. Gapot ada ni Lisa, saan ka di? Ay, agulay magkagayam. Amangan nod na makangag. Ang mamam, siyak man ti madandanagan kan ka. Anyan tulangan ti makuna ni Vilma. Inton maamuan na saan mo matgaya mapudno nga ayatan. Gayam, among mat nga aramidak dito gapoy iti putot ko. Inton maoperaanan,
Agsapol aktumutan iti permanente a trabaho. Diyan mo kan ka pare. Noan niya ti adda di tapanunot mo. Basta, aganad ka. Tapno saan ka maisagmak. Agyaman nak pare, Saan na bali? Italaang dito yung aramidag. Kat kasi tinakon-nakon, gapu ita anak ko. Kahit, saan nga mo ni Vilma nga daputot mo? Saan? Awan ti amuna. Ken may sa? Waray maamuan na. Nabayag mo na nagsina kami iti inata anak ko. Ala, agawid ka nga rodan. Amangan urayan na kan ti anak mo. Adda ka mo't gaya man, Harvey, anak. Wan nang. Narabyanak. Tadi magasak pa yung amin itayan ni Tony agayom ko. Ay, kasta ka di. Nakaturugan ni Vincent. Saan na kan anauray? Bayan yun nanang. Di yun nariingan. Tama nga no saan tumanan na makaturog. Harvey, nangalaam ka di manon iti kwarta nga inggatang mo iti motor. Nanang, saan nyo ko man adamagan pa'y? Tinapatag, mapaopera akti anak ko. Inton malpas to operasyon na. Agsapol aktumotan iti permanente at trabaho. Saan mo nga urayan pa'y day tagundaway, anak ko? Pangaasim, tasardeng am kumanti pa ng luklukom kadag iti babae. Amang ano makarma ka, gapo iti day tangar aramidam. Kas iti nakunakon nanang. Sumardengak to, apaman ang maoperaanan ta anak ko. Dahito lang ta mo kawagas. Tapno maagasan ni Vincent. Mabalin ka mo't ngagbiro kiti trabaho. Asaan anas kan amapan ka manglukluko iti babae, tapno agkakwarta ka laeng. Anyan tulaeng entim ako na dagita babae aluklukwam, numaamuan da day tangar aramidam. Siya kung ti makamo iti dayta nanang. Basta saan kayo ngagdanak? Mala, kayo maturugan, tani. Rabiin. Sigurado ka kadi iti dayta a plano yo a panagkalaysa? One friend, nagsaritaan min ka ni Harvey dahito abanag. Kat ayatan mi titunggal maysa. Awanan ti makalapod kada kami. Ay na, friend. Amangan mat no pagkukwartaan na kalaang ti kayan ayat mo. Honey, adakon. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Ay, wen gayam, iso ni Julie. Gayam ko. Julie, iso ni Harvey. Ti kaayan ayat ko. Naimbag nga oras yo, madam. Kastamat kan kan. Wen gayam, honey. Inayabak ni Julie ita diti balay. Tapag saritaan mi ti may papan iti kasarta. Iso ngamin ti may sa kadagiti tumulong kadata inton kaaldawan ti kanlay sata. Kasta ka di. O sige. Da kayo pa lang aron ti makamong agsarsaritahan eh. Imayak ta umay ko kumaalaan ti pagbayad ko iti in-order ko akawas. Kasta ya. Sige, mabitlaeng taala at tikid-kid dawam. Thank you, honey. Mangan ka pa'y Adda makan ngayon sang patigayim ko. Saan din, honey? Namsugak pa ilan. Oh, gayem. Kasla na ako nagtipampanunutam ita Huwag nga rod. Mariribu ka nak, pare. Anya ka di ti parikot mo. Natulag nga minan ti panagkalay sa amin ko ni Vilma. Diyan mo na niya taramidag. Kasta ka di. Anya pa lang teraramidam nga Patgamon Gamsaan ko nga'y ayatan. Ay, kasano nga'y daytan. Kaano ka di ti panagkalay sayo? Kan, anya ti panggap mo ita? Diyan mo, pare. Diyan mo na niya taramidag. Sinerak mo dayta. Iswarumba nga amom alusutan. Tinasayat, pamanawa kita matlaan. Umadayawak. Diyak mabalin nga ikalay sa ni Vilma. Anya? Pare, amangan no amom amabalin na gumatang iti motor. Ilakom dayta motor mo? Wen, iso ta aramatag nga umadayo. Kasanon tinatulag a panagkalay sayo. Di pa ikat may babain ni Vilma? Makamuditan. Ti importante ita, makaadayuak. Diyan ka mukin ka, Harvey. Sana nalaka dayta pampanunutam. Sa dino nga ti papanam? Makamuditan. Ti importante, may lakok pa dito motor ko. Sakbay ti aldaw ti panagkalay sa amin kumaka ni Vilma. Ay na. Sigurado aguraan na kanto ni Vilma gapo iti dayta nga aramidam. Ala ka, Harvey. Napalalo ti pungtot ni Vilma.
Insaganaan na iti kastaon iti kalay sayo. Ngem, saan ka asimipot? Imawag iti kanyak. Damdamagan na no sa dino ti ayan mo. Kat, anya nga itin sungbat mo pare. Imbagak nga awan amok, may papankan ka. Uray lang makasangit, idi mawag. Payaman. Masursuro na tumot lang nga lipatin. Ay, di ka lang naasyan kan kwa na. Sana balin pare. Dumtang tulat at igundaway nga agkidawak iti pamakawan kan kwa na. Pare, saan nga ang angaw day tar aramidam? Panunutam ko ma, dagiti masaktam a tao. Maluman, Harvey. Mabalin mo dagi na. Sana bale, tadamot dagiti night shift inton madamdama. Isudan ton ti makaamu amang ituloy iti saan analpas at trabaho. Agyaman hak, ma'am. Awan na nyaman na. O sige, agsagana kamutan tapno makaawid kan. Alaam matan da ito sweldom iti makabulan. Ne, mabit lang Harvey ha? Umawawag ti inak. Sige lang, ma'am. Hello, mama? Sa dinong tayan nyo? Ada ako dito asin nagte restaurant, iha. Nagpigsa ti tudo. Sabtan kayo laangan, mama. Mangisabat akiti payong nyo. Okay, agyamanak nga rod. Urayan ka. Bye. Oh, sige, mama. Oh, Harvey, at iti sweldom. Agyaman na klaunay, ma'am. Okay, mabalin mo ti agawid. Masapakan tulangan inton bigat. Harvey, nakawag ka man. Kumusta kan? Nasayad man, pare. Inawagan ka. Kasi kala ko man ti manghala iti pawit ko a kwarta para katanana. Nagsweldo ka na. Wen, Tony. Amumatan. Sana mapanawan ni nanang ta anak ko. Isa pang ngasim. Tasig ako man ti mangirwar iti kwarta inton bigat. Awan parikot iti dayta. Ket, kumusta ti trabaho? Nasayat mat, Pards. Amom, nagsingpot ti boss ko a babae. Kasta ka di. Imbag no saan mo mat nga inaram. Oy, agtal na ka dita Hanggang armag to. Inton mariknak nga damot pa naggusto ko na kanya. Sa bali la talaga ti aday tsura na Kung naglaing, si Kamat. Nagpalbaliw ako na niya. Nagasatak nga rod. Na nakasara kag itinasaya ta trabaho. Oray waiter lang. Mayat mo ti sweldo. Ala. Sapay la ko mga rod. Tag nanayo nenday ta pa nagbalbaliw mo, pare. Hello, Tony. Naipawit kong ti kwarta. Mapan mo tulangan alangan inton madamdama. Wen gayam, nakarubuat akon. Inakton alain. Agyaman na ka. Awanan yaman na. O sige nga rod. Tama panak mo tayo nagtrabaho. Ibagam tulangan ka ni nanang. Nga igatangan na ni Vincent iti agas. Good morning, Ma'am Lorraine. Oh, kastamat kan ka, Harvey? Nasapa ka una ita. Sana bali, ma'am. Taawan mo't aramidok iti dagus ko. Isa simroy kaklangan ang nasapa dito restaurant. Kasta ka di? Agape ka pa eh. Thank you, ma'am. Ngam nagkape akitayan. Sige. Umay ka nga ro di dya kusina. Tayam amo ka ni mama. Oo, sige, ma'am. Umayak. Mama, iso ni Harvey. Ti kabarbaro nga agtrabaho dito eh. Harvey. Agam amo kayo? Vilma? Awanan ka itibain. Dito'y gayam tinaglimangam. Kalpasan ti panang lukom kanyak. Vilma, pagsaritaan ta ko maday ito. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Awanan ka itibain. Anya ti kayat yung asawan, mama. Iso ni Harvey. Tinangloko kanyak, iha. Iso ti lalaki api manaw kalpasan anatulag ti kalay sami. Anya? Si Kadayjay, Harvey? Uwan, ma'am na rin. Pakawanan da ko, ma. Saan ko aninamnama? Ani Vilma gayam tinam. Tisigod akayan ayat. Awanan kakititibain! Awanan ka itibain?
Jak laing pagarup adito'y gayam ti pakasarakakan ka. Pangasi, pakawanan ta kuma. Agbabawi ak iti inaramid ko. Di kan tupulos mapakawan, Harvey. Tandaanam na ita. Velma, Pasensya kan, Harvey. Ngam gapo iti naamwak nga inaramid mo iti inak. Oh. Mabalin mo ti pumana. Kat di kan agpakpakita kada kami nga agina. Ma'am Lorraine. Mangluloko ka! Anya na nagbasit ti lubong, Mr. Lonely. Saan ko aninamnama nga iti dayjay akan nito, ken iti dayjay a lugar, kat agsabat kami iti babae, alinokok iti kanlabas. Numan pa'y nagbabawyak ti basol nga naaramid ko. Saan na ko na napakawan pa ni Vilma, kastamatan ni Lorraine nga anak na. Daytoy ti kapadasak. To'y pagayam mo, Harvey. Agyaman kami pagayam ma Harvey, iti panangibinglay mo iti kapadasam. Amin nga intay aramidan iti biyag, nasaya at man wano saan, at dalat ta katukad na. Kat sapay kuma, ta ituloy mo ti agbalbaliw, para matlaan ka, kan para itinaragsak, apanagbiag mo. Kabuhay na papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam a Harvey, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo, amin.